Honekin zarien edizio berria aurkeztu dute. Debabarrenan ekintzailetza eta berrikuntza bultzatzen dituen ekingune ekintzaien elkarteak antolatzen du. Ideia eta enpresa proiektuak saritzen dituen lehiaketaren 13. edizioa da aurtengoa. Eskualdeko ekintzaileei eta enpresei ikusgarritasuna eta babesa emateko funtsezko ekimena bihurtu da. 12 edizioen ondoren honekin lehiaketa bat baino zerbait gehiago da. Ideiek erakundeen eta komunitatearen laguntza eta hasteko eta garatzeko babesarea aurkitzen duten ekosistema bihurtu baita. Este es un concurso en el que el espíritu es claro, es encontrar proyectos que luego se puedan desarrollar y darles el impulso adecuado para que de una idea se conviertan en una realidad. Sabemos que en nuestro entorno existe un gran caudal de talento, ese caudal de talento tiene que encontrar el cauce para poder convertirse en realidad y Honekin, estos premios Honekin pueden ser ese punto de partida. Izen emateko epea urriaren 19 arte dago zabalik ekingune.com webgunean. Parte hartu ahal izango dute ekintzailetzan lehen urratsak ematen ari direnek zein dagoeneko garatzen ari den proiektu bat izanik, hori aurrera eramateko aukera berriak bilatzen ari direnek. Este año contamos con una novedad dentro de los premios y es que hemos decidido que los premios, los proyectos se clasifiquen en dos modalidades. Una primera modalidad que sería para ideas de proyectos, ¿vale? Es que sería pues proyectos que se presenten, proyectos que tengan una idea inicial o que hayan iniciado, pero que tengan una vida inferior a un año y en este caso una facturación inferior a 10.000 euros. Y una segunda modalidad para proyectos que ya se encuentran en marcha, tienen más de un año de vida y una facturación superior a 10.000 euros. Proposamen finalista urriaren 30ean Errebal plazan ospatuko den ekitaldi berezi batean aurkeztuko dira. Edizio honetako sariak banatuko dira bertan. Eragile ekonomiko eta sozialek osatutako epaimai batek aukeratuko du proiektu irabazlean. Honekin saria 2.000 eurokoa da eta laboral kutxuek finantzatzen du. Egun horretan bertan, Errebal plazan bildutakoek herri saria jasoko duen proiektua aukeratuko dute. 1.000 euroko ordaisaria du Eibarko udalari esker, gehiekitaldian biltzen den ekarpen solidarioa. Honekinek ez du bakarrik finantzatzen, baizik eta ikusgarritasuna eta ekintzailetzarako ezinbestekoa den laguntza sarearekiko konexioa eskaintzen ditu ere. Sari banaketara joan nahi dutenek aldez aurretik izena eman beharko dute ekingune.com webgunean. Es un día súper bonito, siempre suele ser un día, hay una fase previa, ¿no?, en la que hay que presentar el proyecto, pero luego, ese día se presenta, se comparte, luego siempre, suele haber gente nueva que puedas conocer, clientes o nuevos colaboradores. Ekimen honen bitartez, Eibarko udalak Debabarrenaren etorkizun ekonomikoarekin duen konpromisoa berresten du, tokiko talentua babestuz eta eskualdean berrikuntza sustatuz.